Om Swastiastu panganjali kauncara inggih pinake purwane ngadur saking titiang kawitin titiang anduk ngadurang panganjali umat. Om Swastiastu. Mogi asu yang parama kawi Mogi wasturaris sangkaning paswecan linge ide yang para mekawi pemekas ide susunan luhur dalem side mapaice kerahayuan majeng ring titiang makesaminya yang Saraswati anugerah pamekas majeng ring linge ide Sang Yang Haji Saraswati sideraris micayang minokadi warenugrahan ide majeng ring titiang makesaminya kawaruhan peradanya nayukti agung banget lungsur tunas titiang mang deneside rareside yang para mekawi pemekaside yang Haji Saraswati micayang kawuruhan nah pertama lungasur mangkin pinake minokadi unteng pinunas lungsur titiang majeng ring ide daning sinareng sami galang amana milih wakil sani agung lungsur tunas titiang majeng ring ide dani sinareng sami mang deneside raris memilih minokadi pemimpin sane jagi ka anggen riwekas mang deside becik sandiku waya ketan lui aduh Inggih
yen maosan minekadi sandi Sanjaya dirga sayu wakti paiketan sane dahat luwih adung risa jeroning ngomong minekadi masyarakat jagat Tabanan. Mabutiring laksana Duaning sampun majanten, sampun mabukti. Antuk pidabdab lan kinerja sane sampun kerasayang oleh masyarakat jagat Tabanan. ngaradi jagat landu terapti. Wih, Dewa Ratu Agung, idedane pemekas masyarakat Tabanan sampun taler ngerasayang sapun api menawi pidabdab Bapak Komang Gede Sanjaya kesarengin Bapak Imade Dirga membukti kinerjanya nih sani dahat luweh pisan. Jantan unggul sandi pasti boleh jaya. Sangkaning pidabdab sane sampun kemargiang majanten sampun sandi Sanjaya Dirga unggul ring pacentokan sandi Sanjaya Dirga menang menyalawi.